Asikubingelele sikwamukele ngishayela again yithi kwingosi yethu la sihambele khona abaholi nabalaphi bendabuko la soke sikleza khona kumele ogwansile wabaholi nabalaphi bendabuko ukuthola nje indlela yokusebenza kwamakhampani nokusebenza nje kwezinto nanezigulo noma ugulo uphatha abantu ukuthi mhlawumbe kulashwa kanjani ngena kanjani kodwa nami sibonge ukuthi kunye nathi mina igama uXolani uEnoch Ngwankosi kanti ke bangilandela abanye ngegama uPastor Weningi namhlanje nasikhona la kumthandazi uyinyanga udokotela umholi nje umelaphi wendabuko umlondi wakwaDlamini asikubingelele. Ngiyabonga kakhulu msakazi umoya hleleni. Yebo namhlanje asibhekisele umlaleli ngendaba yomqwebo dokotela ukuthi uma sikhuluma ngomqwebo sikhuluma ngani umqwebo utholakala kanjani futhi kodwa siqale ukuthi masikhuluma ngomqwebo sikhuluma ngani ngoba abanye abantu abazi yini umqwebo. Ngiyabonga kakhulu msakazi. Umqwebo umsakazi uyinto labakuthelela yona egedini or emnyango. Uthi mhlawumbe wakha indlu yakhe engapheli uthola sabakuthela umqwebo phakathi lapho kuleyo ndlu yakho leyo. Uyothi ke mawufika ke uzubona ukuthi umqwebo lento oyegcilele. Inyawo lakho lizafika mhlawumbe libe ngathi mhlawumbe idolo lakho liyakhumuka. Usokungumqwebo kodwa sakho ukuthi uyathinta ngasana sakuba ngathi siyasashaqacama sokungumqwebo leyo. Into labakuthelela yona nje lokuleyo umona kodwa labakuthelela yona. Umqwebo ukuthi ungabe ngathi ngenyele nje ube ngifuna ngathi ngenyele noma inyawo ngathi siyaluma ziyaqaqamba into enjalo. Uqiniso lelo msakazi wenza njalo. Ushuthi into abayithi bangayithela mhlawumbe nasemoto uma uhamba emoto bakuthele lapha ngasemotweni la uzohamba kubakuthela bathela uzohamba khona. Bayithela uzohamba khona esilonke nje msakazi mangabe lo muntu afika lo muntu noma ngithiwa uthele egate uyazi ukuthi okay la khaya nihlala mangaka makabize igama lakho uzofika siwece thina sonke kodwa bese ufika uma kufika wena bese ufika uyakubamba lapho kodwa lokuthi sesiwece kakhulu thina abanye uzobe awusabunamandla kakhulu lokubamba kodwa uzakubamba ukuthi mhlawumbe lo muntu kwebo bofuneka ukuthi mhlawumbe ugcina ukugulisa ukubulala ugcina ukuthi awusakhona ukubulala ngokuthi siwece abantu abaningi kakhulu. Manje uyalapheka umqwebo. Uyalapheka msakazi umqwebo uyalapheka kakhulu umqwebo ngendlela ongiyo uyalapheka noma kunzima yena kulapha kodwa umqwebo ngingambekisela nje umlaleli ekhaya ukuthi wenza njani umqwebo kuyenzeka ukuthi wece ukuthi mose wecile inyawo zakho kube ngani siyajothoza inyawo zakho usho umuntu akhala athi omunye umuntu ngile kadokotela ngafika udokotela wathi nginenkinga yamathambo usokungumqwebo loyo athi omunye ngile kudokotela inyawo zami siyajothoza bafika kunika erabra baba nika ke vele kodokotela erabra umuntu afika arabe inyawo zakhe kuthule 2 days after uphinde icale phansi omunye azathi omunye ayi ngiyasokushutha emsebenzini ngima isikhathi eside ngima isikhathi sidinga inyawo zami sihlezi ibhlungu mangabe ke ungayicanga umqwebo uzothi ngothatha utswayi elihorofu ulithatha ufaka amanzi ahlisa uthobe inyawo uzawuthula lezo nyamabe kuyizinyawo zizawuthula sukela lapho kodwa mangabe ungumqwebo zizawuthula namhlanje after 3 days iphinde zivuka ukhomba uhlelo lento ingaphakathi and futhi umqwebo uyakhuphuka ngenyawo ufuna uhlala sekhalweni langa ngakho ugcina ekhalweni lakho uthi mhlawumbe ikhala kusehlezi limanyaza amagoba libhlungu usho ukuthi nayo futhi mhlawumbe lengisebenza khona ngisebenza nzima vele ngisebenza ngeliqolo leswa yambatha umqwebo umkhulu lekhaya nje mothi lemakhaya ukuthi umkhulu uhambe uvele inkomo zakhe mangathi uvele inkomo afika eca umqwebo afika lapho ukuthi mhlawumbe bangavula sibaya sakhe ngathi uvele inkomo zakhe so eca umqwebo inyawo zakho inyawo zakhe sezibhlungu yini bamthele egate bamthele esibayeni bawuthela ngempindawo. Yeah no abantu uma befuna ukusizakala abanalengane bangakwazi ukubekuthinte bese kuwe bangakwazi msakazi bangithinte bese kimi. No sibonga kakhulu ke mlaleli uzwe ukuthi ke mangukuthi unayo inkinga yeinyawo awuzizwa kahle usuhambile udokotela kodwa umehluko awuboni uyakwazi ukuthi ke uze lapha ke udokotela umlondi wakwaDlamini lokho la kantombazane Phola Park uyakwazi ukuthi umthinte inombolweni inqobo uyakwazi futhi umlandele na Facebook wena uthi Facebook umbani ku-Facebook umsakazi umlondi Uganda. Yeah mthinteke na kanjani inombolo zakhe batshele nenombolo inombolo ithi 082 84 38 besithi 30 besithi 5 ecineni naka WhatsApp ngiyathola ningakhohlwa ukusubscribe kule channel ningakhohlwa futhi ukuthi ama video lawa niwashare nakwabanye abantu nitshele nabanye abantu ukuthi besilandele bamlandele nodokotela ku Facebook baphinde bamlandele nala lazobe khona bezokwazi bethole nezinye inkinga azokhuluma ngazo bathole ama advice again bamfonele futhi bangasabi umfonele babuze izeluleko nokufika futhi la asebenzela khona esikoleni lokusiza kakhulu mina ngithoka manje okuhle lo muso kumlandele.